नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की महिरोइसिंग कुंभी सेंट्रल हाई स्कूल दगी लाइंगोबी स्कूल दा मही तमहनब सिलगलगदी महिरोइसिंग ममा मपासिंग लौथोकलगनी हाइरी अमसुंग नुपी की इकाई खुमनब मांगहनबगी मरालदा नुपा अमा फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 मणिपुर ना सही तरह की फादोक पीखरे खुरमजरी ISTV न्यूज मीटिंग ताबीरबसिंगबु तराम नोक्सरी हौजिक पाव संतोन पिजरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की महिरुसिंगना कुंभी सेंट्रल हाई स्कूल दा लैदुना महिमसिंग तमलिबा असि अमुक वल्नरेबल एरिया वेरिबा कुंभी एसी की लाइंगोबी स्कूल दा होंजिंदुना मही तमहनब सिलगलगदी स्कूल दगी मसासिंग लौथोकलगनी हाइना महिरुसिंग की गार्जियन सिंगना फोंदोरक्ते ngasi Bisnupur district ki oina samagra shiksha program na support tawraga kumbida hangdokpa residential school ma woriba Netaji Subhash Chandra Bose Awasiya Vidyalaya gi maramda miyamda lan uhanba yaba paw sandurakpa laibak thibani haiduna ngasi mahiru singi guardian sing amadi school adugi SMDC gi member sing yauna kumbi Central High School pangthokpa paw gi mifamda wafam se phongdokhibani mahiru sing adugi guardian sing na makhatana Manipur da thokliba irang sina maram oraga school sina hana leramliba mafam laingobi school da amuk hongjin ba haibasi hojik thokliba kanglup ki irang sina khudongcha da mayuk nagani khalli tasengna school building leriba mafam asi chingkhong chingya nakpa mafam oibana angang sing leibada khudongthiba thokpasu yai hairi aduna laingobi da school hongjin gada boirabadi makoi guardian singna makoi gi angang sing lokthokuna mahi tamhalaroi hairi कुंभी सेंट्रल हाई स्कूल असिददी तमहनबदी यामना मफम साबा म ओइबना शांति लेना महिमसिन तमहनगनी खनबदगी मफम सिदा मसासिंग तमहनबनी हाइकी गे खुदमत के लागा सिदा तमबने सिदा छात्र सिंग चिमागन गे हाबेगी मोतदी तबिगनो स्कूल से लांगबी दे तमसु कुंभी दे तमसु समाने अखोइगदी मफम दु कतन नुगाइतबा अखोइ रे जोने हाबे दमकता कन सोमदा होगलपनी सिदा अखोइना करसु खन नुगाइतबा लेते तबतबु स्कूल तमसे मफम मदुद तमददी अखोइना अंगांग नबीजे अखोइना थाबसे अखोइना किजबा हाइतारे थाजनिंद्रबा सिदा कुंभी दे तमगदी अखोइदा शांति ओइबा हाजे अखोइ इसामसु लान चेलग लाइबनी मफम दम थाजिन बाइबसे वाखन नुगाइजदबको अदना माना हागिबा वादु कदिनो हाबदु अखोइगी अयाबा याउदना गार्जियन सिंग अयाबा याउदना माना हारको गार्जियन सारागा हाबदुदी अमगनो हाबिरकनु हाइन मदोंद सेनुक पिकिरो होना कोना मेडियाई थोंदा हाइजरी लाइंगोबीदा लाइतागदी इसाइने सियो चमगा चमने हजि प्रेजेंट सिचुएशन नि मरम मोरागा अदुना कुंबीदा लेबसे अखोइ पेरेंट्स सिंग की ओइनादि यामना फारे हाइजनिंग पावगी बिफमदुदा स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी की मेंबर्स वरीबा MLA कुंभी एसी की एजुकेशन नॉमिनी लांगोलजम सुरस मैतेना स्कूल असी DC ना चेयरमैन वरगा ZEO John 4 ना सेक्रेटरी मेंबर ओइबगा लोइनना MLA कुंभी एसी ना मेंबर वइना SMDC असी सेमबनी स्कूल सी चाहियनी हलकलबा इरांगशिगी ममांगदा कुंभी एसी की लाइंगोबी हाइरिबा मफम सिदा अंगांगसिंग महिमसिन तमलंबसु इरांग असी लाकपदगी लाइरिक तमदना लैरखिबनी हाइखी अदुबु स्कूल असी वल्नरेबल एरिया दा लैबना अंगांगसिंग असगी करियर मांगहनबा यादे हाइदुना MLA DC अमसुंग डिपार्टमेंट का लोइनना कन्न होनदुना मतम कोइना लाइरिक तंब फंगलुद्रबसु हौजिक लैरिबा कुंभी सेंट्रल हाई स्कूल दा टेम्पररी ओइना लाइरिक तमहनदुना क्लास 10 के एग्जामिनेशन एकेडमिक सेशन अनिरक लिसिंगनी कुनमरी अमसुंग कुनमंगा गी ओइना थाहनबा गमदुना हंदक चहिगी ओइना चादा चामा पास तोहनबा गमख्रे हाइखी हौजिक स्कूल सिदा पुन्ना महिरोइ चामा कुंथ्रा लैदुना मपुंग फाना महिमसिन तंबिरी तांजा सिदा स्कूल सिगी मसाना मसाबु लैंड डोनर नि हाइजबा कुमनथेम खेलेंद्रो हाइदिबा मियोय सिना मतम की ओइबा केस थाजिलकपना मरम ओइदुना चाहि सिगी जुन अमागी लास्ट वीक फावबदा महिमसिन तंबंगमदना लाखिबनी अदुबु करिगुंबा सोर्स खरदगी लिसंगनी तरानी थोइदगी डोनर नि हाइजरिबा मियोय सि असेंगबा डोनर नते हाइबा मरि लेनबा SDC SDO दगी खंगबंगमले हाइरि तसेंगना लाइंगौबिदा सारिबा स्कूल सिगी पता असि मसागी ममिंग लैते चुंखाम शरद कौबा मियोय अमगी मिंगदा लैरी महाकना लमसिगी असाबा पता पाइरगा मरि लेनबसिंगदा साजलगा थागतुना लैंड डोनर नि हाइदुना अयेतपा अपनबा कया पीदुना लैरखिबनी हाइरी था अमरोमसि हाई कोर्ट की ऑर्डर मगी मतुंगिना अंगांगसिंग असि करियर मांगहंदना क्लास मखा सथबा यारगनी हाइरकबगी मतुंगिना इंगना चिकना क्लास सथरकपनी असुमना इंगना चिकना महिमसिन तंबा होरकलबा मतमसिदा ओइदा पादबा कया तौरिबा मियोय खरना मीडियादा MLA ना पॉलिटिकलाइज तौरे हाइदुना संदोकपिरकबा लाइबक थीबनी मखाताना
asengba khangdana MLA bu lana uhana ba hona biganu haiki हाइब मफम असिदा अंगांग सिंगसे कैरियर मांगदनबगी क्लास तौब यारे हाइबगी ऑर्डर सुसिदा लेजरे सुक याम वाना अंगांग सिंगसिगी कैरियर सिंगसिबु मांगन बियादे आइदना वाना होनाजदना ngasi फावबदा कोगी फूडिंगी अमदी लॉजिंग चिंगबसे ऑनरेबल मसामकना हकथेंगना लाक्तना येंसिनबिर मतुंगदा मागी सुक यामना सेंगना चुमना तौरिबा सिदा मखोइना प्राइवेटाइज तौबा पॉलिटिक्स चंगी अदु अदा हाइदना सुमाइना फत्तबा मोंगदा संदोकपिरपसि याम नुंगाइते Masana Yadaba Nupigi Ikai Kumnaba Manghan Bagi Maralda Nupama Fast Track Court Number 1 Manipur na Sahi Tara Jail gi Fadok Pi Khibaga Loinana Lupa Lakama Fine Thinaba Kanghan Kre Fast Track Court Number 1 Manipur gi Special Judge RK Memsagi Court na Fadok Pi Kraba Miyo Adudi MD Abdul Rahman Elias Ibomsa Sahi Kunithoi Shukre Apokpa Abdul Manal Kawi Laifam na Kwakta Kuman Mayai Laikai Ward Number 4 Moirang Police Station na Konbadagini Hari Thasagi tang kunipanda court sina Pokso Act lisangani tarani thoigi section 4 gi makhada maral leire haina lauthokraba matungda sathakiba phadok pibagi hearing da accused ki special public prosecutor na maral leire haina court asina lauthokraba MD Abdul Rahman na masagi chahi tara mari khakta suriba nupi amada sathakiba asi yamna sathiba crime amani miyobagi minungsi leitana sathakiba crime asigi khwaidagi hakpa chairak phangpham thoi maram aduna tungda angang singi mathakta crime Sathadana Kudam Oigadoribani Haina Court Thamki. Convict Arabagi, Maike the Gimahak Hauzik Chai Kuntra Tare Chure, Lisanganitara Marida, Yum Pale, Masa Mari Leire, Apokbaga, Puna Lemine, Apokana Chahi Mari Finito Shurabu Ibana, Apangapanga, Tabak Shuraga, Imung Manung Puraga Hingbani, Hauziki Wina di Churasan Purda, Chagi Stol Hanglaga, Imung Manung Puri Haina, Court Thamki. Defense ki counsel na imung manunggi daita MD Abdul Rahman na lauriba si yenglaga minimum sentence when PBU mahak lisangani tara homdogi November tara taretagi lisangani tara marigi me tha phawbuda custody da leiruraba oibana CRPC ki section 4 to 8 ki makhada sentence ki matamdagi kakpiu haina prayer court tawki court na counsel ani gi wafam amadi convict tarabana Hairakiba wafam taraba matungda MD Abdul Rahman bu court aduna chahi taragi rigorous imprisonment lauthokpada natana fine oinasu lupa lakh ama thigadabani haina lauthokki fine gi sanfam thidrabadi sahi amagashu makhata na sangthana jail da thamgadabani haina khanghanki court aduna makhata aduna victim oihorabigi oinasu manghauriba awaba rehabilitation gi amadi treatment chingbagi mathau taba yenglaga victim da compensation oina lupa lakh mari state government na victim compensation fund dagi pinana basu court na khanghanki hairi Manipur Land Revenue and Land Reforms Act 1960 ki section 15 gi makhada Thobal district ki manungda leiriba public placing da niyom gi wangmada yum dukan amadi atai lanai gi oiba pot paisinduna sagalakli bupunamak saliba tha asigi kunthra fawbada masa masa na siduk na ba masung lauthok na ba DC Thobal hana ka maina order thokibaga loina na ngasidagi district asidasu eviction gi thabak haukhre District Police Thobal Additional SP Anina Lusingba Thobal Police ki personnel singna Thobal athopam arung turel meya daliriba nauna sagatpa horakpa structure kaya JCB season aduna thugai ki Thobal Mela Ground Lamkhai Yaripok chatkiba lambi gi nakal da saramba dukan kayasu police na eviction chathaba horakle tabada masa masana sidok na khre Deputy Commissioner Hana Kamaisu eviction aduda yengshinba lakhi Manipur Legislative Assembly ki Health and Fitness Center ma Speaker T.S. Sachebratana hangdokre Chingmairong da leiba Assembly ki complex ta pangthokpa Health and Fitness Center hangdopagi thoramaduda MLA Asafuddin Assembly ki Secretariat ki Secretary Rohit Sapam amadi atai makok thongba official sing sarugya ki Badminton court table tennis court na singba yauba center adu hangdokpaga mari leinana Speaker T.S. Sachebratana Assembly ki asanba thabak singdadi staff singna ngaihaktang kaithuktuna wakal amadi haksang pothabagi mathau taba lei masigi yenglaga Health and Fitness Center asi hangdokpani haiki Center asi mapung phana hangdokna na bahonabada Assembly Secretariat ki staff singna lokiba thodang bu singthaki Center asida gym yauna matam guchunaba makhalgi masak mathum sim thamnanaba makhata na hona kigani haibu wafam singsu mahakna phongdokhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯗꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯅꯤꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ. MB College Students Union na Union asigi leiriba allocated budget ki wangmada maram sadaba demand sing tawduna college asigi oja sing da khudong chadaba thokan ba si nungaite college asi niyom amagi makhada sathaduna lakliba college amani handa college asigi students union na college asida taliba demand sing asi maram sadi haina MB College Teacher Association ki president Dr. T.S. Robin Singh na college asida paumi sing unabada phongdokre. MB College Teacher Association ki oja sing yauna pangthokhiba unaba aduda mahakna makhatana College asigi student union na union asigi masagi leijaba allocated budget lupa lakh ahum lising kunthra nipan chamagi wangmada demand tawriba si external excursion tour gi lupa lakh ani ga lising taruk internal study tour gi lupa lakh amaga lising marfudra college toilet repairing gi lupa lakh ahum debating competition gi lupa lakh amaga lising kunthra humdoi inter college music and cultural competition gi lupa lakh amaga lising humputra taruk ki senfam demand tawbaga loinana student union gi leader kharana admission tawbada pm at lawdana quota pigadabani haiba demand sing asi maram saba demand natte maramdi union asigi allocated budget asi lakh ahum ga lising kunthra nipan chamani haina phongdokhi mahakna makhatana maram sadaba demand asi college gi maikaidagi yakhidrba matungda college asigi thabak thawongda student union gi leader singna khut thingjinba horakhibani union gi members sing unethical demand asina maram oiduna teacher in charge sing resign tawkibaga loinana hiram asigi matangda mari leinaba higher education department ta wakat khre haina phongdokhi. तसेंना कॉलेज से यामना नियम नीति अमगी मखादा अनोबा प्रिंसिपल सिगी लिसिंग मखादा यामना सिस्टमैटिकली चना बहोन जबने अदुंगा सी अंगांग सिंग थोरखबा एक्विजिशन सम समना हारबदा कॉलेज की चाखो थोरांग खरा तौमिनस सी हाइबदा यादे हाइबसे मसिगी मतंगदा सबलमना खोई ओजासिंग साइडगी हाइजबा तारगदी मरम चाबा proposal lakpa matamda maram chaba suggestion lakpa matamda ngasi college gi oja singgi amade principal gi side gi yakhidaba amata yawgidri yakhidaba su yawe ana khanjai angang singsina press la khara phongdokhibado madu college gi yam ona tainaba college da sungthok thok da thabak ngaktani haina sinau singi mafanda manipuri program yam tungna yohambinaba akoi gi college gi oja sing amadi staff sing taraf dagi thamjaningban Laibak thiba thogdokama oina district hospital thobalda hokhiba July 19 gi numidangda angang unaraba matungda leikidrabi teksham mayai leikaidagi samita gi misibu yaningde haina pendaba phongdukladuna ngasi athokpam maira paibi apun bulup ampal na sinduna thobal athokpam kaichel waiting set wakat mifam sathakre. We want justice haina thaba placard sing paiduna sathakhiba wakat mifam aduda saruk yaraduna leimapokpam leiren kobi nupi ama amadi laikhidrabi samitagi mapan thona samitagi misi asi yamna pende haiki laikhidrabi samitana ware haina kayarak hairaba fawbada doctor amadi nurse ki staff singna operation toba haibasidi mahoksana adum khara chaina khol leibani haiduna hanna yengbidana thambadagi laikhidabani haibasi doctor amadi nurse staff sing adugi yamna asoiba mani haiki district hospital ama leiba haibasi yamna fai adubu matik chadaba doctor amadi staff sing thamjalabadi miyamna kiba phaunaba hospital ama haibadu oiragani baramasna samitana sikhibada chenariba doctor amasung staff sing adu thabaktagi terminate tau makhatana JSC na sangshilakpa khongjang singshu saugatkani haina phongdorakhi Rasana pauki ke mo sa ta thakta mai nungai na leire tension bi de sia kan da da si de na de si kanai thamona nungai de na aduna doctor so andara sa so tasna ta busi ara punna thabak punna ma punsi ro lo phok ra ya sum ta ra ga di sum si je la ga di sakai lo sam da ngam pung ta kan na balite doctor lam soi bo wajera ke do bo wajera thara section lo ga ki ke no ma ta ba se akhona pam je private hospital ki sarkar lo su saw lo mo se lo ko ba yo bom company hide ko to bhar ga mayam lo thamba madu to bo da ba du ki apni pen da do hani sa ja pe hospital ki da brain da di ka ji sina ba tamba ade mo to ko ya is ko to
Malemgi mafam atai da pangthokna bagumna State Blood Cell State Health Society National Health Mission Manipur amadi Manipur lenga ke Directorate of Health Services na senduna ngasi Thobal District ki District Hospital Thobal gi DIEC hold the World Blood Donors Day lisangani kunmanga gi thoram pangthokre Give blood, give hope. Together we save lives. Cyber hiram da pangthokpa thoram aduda Additional Deputy Commissioner Thobal Aribam Amarjit Sharma CMO Thobal Dr. Y Nokul Singh Akhanaba Mitchell Singana Sarkiaki Aribam Amarjit Sharmana EP Bahibasi Isada Mangjaba Late EP Tokana Mioy Kayagi Punsi Kanbangam Gaduribani Mipum Kudimak EP Topa Hibasi Tangai Padaba Amoina Lowbagalona EP Toktuna E Watpadagi Mamalayam Laba Mioy Bagi Punsi Pikam Nahangumsi Haina Apil Toki Toramaduki Saruka Moina Blood Donor Kunmatwaida Bed some of the certificates in Supiduna Ikai Kumnabu Utki Department of Agriculture Government of Manipur Madi Com Union Manipur na punna senduna ngasi Imphal East District ki Manungchanba Thayong Kulda Farmers Training Cum Seed Distribution Program pangthokre Thayong Community Hall pangthokpa thoromaduda Agriculture Officer Headquarter RK Nganba Thayong Village Sip M Achungkom Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kanglei Paki Chairman Joy Chandra Konthaujam Nodal Officer NFSNM Department of Agriculture W Shubhas Com Union Manipur ki President Serto Ahau Kom na Singba Mioy Singh Sarugyaki Thoramdu da Sarugyaki ba Joy Chandra Konthaujam na Fongdo Kibada Manipur da Leminariba Apikpa Achouba Phurup Khudingmak Amana Amabu Ikai Kumnaduna Apunbagi Saktam Ngatmina se Manipur da Chana na Baseng Hawaii Truck Nungtigi Changlakliba Mipan Tangdun Hinglibasi Lamdam Sida Pothok Marang Kaina Puthok Mapan gi Pothok da Mipan Tangdana ba Aikoi Pun Honaminasi Haiki Nomoda Sawolo Waise Tata Tata Sangi, Alu Tata Tata Sangi, Sing Tata Tata Sangi, Nomoda Sangi, but Tata Mayamse, Chi Mayamse, Sangatram Matamda, Sakarpa, Ing Tapamana Bupuna, Wibungani. Mingondegi Mipan Tanga Leba, Mingondegi Niraga Sabadigi, Nasi Wari Veneva, Masi Wada Nabaki Damata, Egalsa, Defamina Faka Leba, Tabak Torum Singer said, I quite may support the one to eat, Manipur said, a few Lamdam, Amu so apik state amu oragasu community suna kunaba nungsi sanana leba iramdam ni aduga aikoi manipur da ajaw purna apik yosan se masi kudat lebadamni kari gumba yosan na tawragadi manipur da leiriba major community oil maitei leiringa da madu sunga yabo ngamoi kari gumba madu yosan na bo hona ragadi madu parat tambina na bagidamta madu super same sarga lei Saruk Yakiba Department ki official singna Sagol Hawaii Thana bagi matangda Maru Sembadagi Horaga Lainatina Mathok Taba Hidak Langtak Singamadi Mahi Lokpa Fawbagi Taugadaba Masung Tauroidaba Sing Ningtina Takpiki Chinzaki Awat Palairakpa Missing na Nomonomagi Hengalakpa Pothok Putopagi Chang Hantarapagi Awat pa si Menkanaba Government na National Food Security and Nutrition Mission ki Makada Miyamda Lemna Panghanbani Haiki Kunza Singh Nasung asi and Tukliba Maru Singh asi section na Hawaii na Thabiraga Mahilok na Nabokona Minasi Haina Nodal Officer NFS NM Department of Agriculture W Shubhasna Poktak Piki Damsi mayam marang kai le nambado sum mi ji yam khala ne sum yum cha de ade lei de ade lambi choro chem ga ingol koi na ba mi tha na ba lokpham ingol le ta picture adu gi sumaram ga ga gi sinja ko thopo ba sang pa adu gi mathakta amsu ekuna tha ya ba ma pham kaya ma lei do tha da ba tan ba natraga suming da ba thaming da ba adu gi badagi su ko sinja chi wa da pa si su le sila kudina India government Bharat Sarkar na makhan makha kaya gi scheme da mating tangkhai adagi free course da si free course ki makha da yang thopa dumba project school makha ya ba component na manya Lengak na miyam gi damakta paikhaliba yaifanaba scheme kaya si miyam da mapung phana khanghanba madi yohanana ba pandamda Manipur State Rural Livelihood Mission Thobal na chaliba tha sigi kunipandagi district sigi leiriba Wangjing Tentha Lilong amadi Thobal CD block ki tongan ba mafam marida satharakiba cluster level convergence mela ngasi Sarangpat GP amasung Wangkhem GP apunbagi oina Sarangpat mamang laikai da leiba Lamjau Hidam Leirak Community Hall da loishin khre
PRI CBO Convergence Project ki manung chana District Administration Thobal amadi Manipur State Rural Livelihood Mission Thobal City Block ani gi meeting makhada Sarangpat GB amadi Wangkhem GP na Gram Panchayat ani asida leiriba BLF taruk kapun khusamna duna pangthokpa Convergence Mela aduda Deputy Commissioner Thobal Hana Kamai Jila Parishad Thobal ge Dakshiya KS Swabha MSRLM Thobal District ki District Mission Manager Rajkumari Nikita Jila Parishad Charangpat Japan Sograkpam Block Development Officer Lilong Kiromani Huirongbam Wangkhem GP ki Chairperson Asem Modhu Chandra amadi Charangpat GP ki Chairperson Joyshan Sagol Semna President Member Singwena saruk yakhi DC Thobal Hana Kamaina Kungang Khuding the Ladyba Praja Section Punamakpu Lengakna Miam Gidamakta PDB scheme Kayagi Kanaba Singasi Panganabagi the Makta Sinba Mela Ama Webana Miam Nasu Mela Sida Lakliba Department ki staff Singda Kanaba Singasi Lobby Ho District Administration Thobal Nasu Miam da Lengaki Kanaba Kayasi Fanganaba Leptan Hona Kigani Haina Fungoke. Certificate and other department government focus house to house every household every beneficiary deserving beneficiary government programs Asida aikogi officers miyamnasu further explain to wiro haina officials miyamnasu haidagi government na tawba yama makhaidi district administration along with the coordination and cooperation of different functionaries of the government aikoi nasu honna chalage haidu haira manga asidagi basindarage Aryabhat to Gaganyaan, Ancient Wisdom to Infinite Possibilities Hybasida Anirak Shubha Space Day Celebration Listening Kunmangagi Thoramasi Hotel Imphal Gisangai Hold Pangthokre. Indian Space Research Organization ISRO Northeastern Space Application Center NESAC Manipur Remote Sensing Application Center Marsak Nasinduna Indian Institute of Information Technology Manipur IIIT Emna Sarukyadun Pangthokpa Thoramaduda Tongan School Singi Mahiru Singh Sarukyaki Thoramadu, Planning Director Dr. R.K. Radhyasana, Northeastern Space Application Center, DOS SF Scientist Dr. Victor Saikom, NESAC, DOS Head GSD M. Somorzit, DTDI DOS ISRO Headquarter Assistant Director Dr. B. Raghu, IIIT M. Register Gi Dr. Kisorzitna, Atoiba Mitung Singwena, Tungan ba agenda kayada wangang ki amadi thoramasiga mari leinana mahiru singi oiba quiz competition amashu pangthokhi Director R.K. Radhasana na Indian Government ki Planning Department na tungan ba sector singi agriculture disaster management singda meeting changduna saukhan anab hona bagi mathakta space ki lamda hena kumang chawshin nabagi damakta paikhat liba thodang singbu mahiru singda khangananaba thoramasi pangthokpani haiki While planning any project, any development project, maybe health, education or any other, so we need to submit some gap analysis report based on the space. So currently this practice is to be done by Jat Ahmedabad. All these things may be done by our NARSEC in the state of Manipur. Lecturer Association Manipur Lam Listing Netara Nepal Bets na tungan ba demand sing tanduna pen down strike chatharakraba matungda ngasi thangmaiban baisnam laikai da leiba imapan thoibi sanglen kam community hall da lecturer chatruka subna ahumgi loishindana leidiba regularization process ki mayokta sit in protest pangthokre lam lisinduna pangthokpa sit in protest atu da Manipur gi sing amasung tamgi higher secondary singda mathau toriba listing netara Nepal Bets ki lecturer kayana saruk yakhi Tungan ba demand sing thaba play card kaya season aduna sathakiba sit in protest aduda sarugya kiba lecturer ramana ngasi lising ne tara Nepal Bets lecturer sing na taliba demand sing asi maram saba demand ngaktani matam gi laingak na thajaba kya pi khre adubu ngasi fawbada mapung phana thabak to onthokta si nungaite haiki mairo sing gi khalaga oja sing na awaba kaya khangduna mathau tawduna lakhibani hojikti oja sing asi awaba kaya mayok nare masi khangna laingak na pikhiba thajaba sing adu thabak to onthokpiu haiki
mahakna makhata na ojasingna khongjang changshin khibadagi mahiroi lairik tamba phangdaba si thamoi shokna nungaitaba fawi lengakna mahiroi amasung ojasingi khanbiraga athubada demand sing asi pithokpiu khudakta strike handoklaga mahausagumna mathau tawjage haina phongdokhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ 에듀케이션 ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯊꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯟꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯤꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯍꯤꯜ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕꯅꯤ tongan-tonganba bank singda thabak toromba thabakdagi potharaba bank pensioner singna tongan-tonganba demand sing tanduna India pumbagi oina ngasi sathariba hunger strike ki manung channa Manipur ki bank pensioner singnasu thamaiban maisnam laikai de leiba ima panthoibi sanglen kam community hall da chara henbagi khongjang changshin khre khongjang aduda bank pensioner kaya na saruk yakhiba loina na tongan-tonganba demand sing thaba play card sing shu sizinaki saruk yakhiba coordinator of bank pensioner and retire organization gi convener Chirom Babulna demand asi matam kuinadagi tanduna lakpa demand ni demand sing asi lengang na pithokpiu haiki BNK pensioner sing ko kana sarkarna nakai jana tang kambini pa si yaraga di masi ina pension view amadi masi pian de ba ti da paida asi de ka ka simaru Paugi maraksida break amatang lominase Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule break tungda mohna taram noksari makha tarakpa pau pizari pen down strike sathariba lecturers association gi president amasung secretary GD transfer tokre lamlai higher secondary school gi mahiroi singna posting yaning da bofung doktuna khongjang changsin kre lisangani kunithoi da cabinet na regular tana ba ya ba pikraba lisangani taranipal batch ki lecturers sing regular tahalu haiduna lecturers association Manipur lisangani taranipal batch na July kunmathoi dagi kuntaruk fawba pen down strike chathabada yanaba puraktabadagi August ani fawba khongjang makha satharingai da association ki president amadi secretary posting court laga langkhibani hairi ngarang July 13 da education SK under secretary Yumnam Arun Kumar na thokiba order mana lecturers association ki president Asem Sanjoy bu Wangoi higher secondary school dagi Somdal NK higher secondary da amadi general secretary Irengbam Malemngan bi Chanu buna Lamlai higher secondary school dagi Jiribam higher secondary school da court khibani hairi pen down strike thok tawkhibadagi class tawduna leiringai cherakta oja transfer tawkhiba yaning da phongdoktuna lamlai higher secondary school gi mahiroi sing khongjang changshin ki mahiroi sing na school gate ta leptuna oja sing gi khongjang na maram oiraga lairik tamba phangdaba yaning da phongdoktuna kolau laurba tungda pungdongbam lamkhai fawba khongchat amasu satki khongjang aduda saruk yakiba mahiroi sing gi maikai dagi phongdorakpada matam amada lenga ki primary madi high school singda mahiroi marang kaina tamlamnabasu ngasi school ayambana mutpagi pangkhakta leikre lenga ki asoiba thausilna primary madi high school sing muthat khrabutungda lenga ki higher secondary school sing su muthanana bohonarakpa manba thausil yaning de hai ki
Lamnai Higher Secondary School the Lady Ozaya Balising Taranpal Betski Oza Singni, Oza Singna strike to Duna Kongjang Changshiliba si Yanaba Purokana Bokonabagi Mohuta, Oza transfer to Kibagi Tong Yaning de, Mahiro Singh, Lariktam Handrabadi, Kongjang Changshilakani Haiki. Last of the Manare, Hanala, students in Shomatala Kitra, Ragiti, Lady Bas, Hatrashing family problem, Hinman, extra class to what coaching set Pangamba. She must have those as in instructions in you like Tamafon Gitra. I must have those Gomena, Karim Tejo, Satra Sinki Kalaga, Karim Texan to Lokapide, Gomen School, Tamjariba, later Lyra, Satra Sing a Koshibo, Manhaning, Tragana, Gomen, Chicarino, Masi Satra Sinki Makategi, the Sing as in Inde. Kaimba, ID Ozazing and Matikana Tambidramna. Chari Kaima Fellow, but I already was hard like 2 years when a Mangamba, when a talk to it, the Senai government Satagi was asking a Simatic Chana PBU, was also young Wally of the Senai 12 star, Hagara, Mahiro sing of the class of the Madam was asking Josie Matic Chana PB, the class of Matic Chana, no class. Pero amani dagi hena tawdana tawdaban mitsu yawi adno yaragari gromengi satagi oza matiksana thambiyo amadi oza bu transfer thaba si tasena gari transfer thabi ganu oza wa laga lari base oza singju yaragari menjan biyo haina nixing jare Pendown sing strike tawraga leithoki badagi oza mani regular tawraga leribo oza singina zu phajana yingchen bidre aduna arts ki su class amarakta amuk tang tawe ado 11 12 je 11 ju hanta council na lawsan gre lawsilabadi akoi je kamaina exam tha doino kamaina council exam je pham doino mayam ga kamaina competition tawani government sing na sothara ba akoi ki school sing jibu yingchen biduna Karigum Togdang, Matalok Pirabdi, Sadra, who is in Minus Layer, a point a sheet of Tanzan Content Ashizagi, Malahati, Amuhanga in the Tanzalakani, Sadra Singi, Radpu, Mahan Bigano, who is Sadra Singi, Radpu, Matikana Pangan view, a quick Mahan Binaba, Gomena, Makata, and Shimbigano, Haina. VDF Singi Waka Tabak on Tokyo, Haina JDU, Manipur State Unit, Vice President Sanjoy Antemna, Governor Pugning Sing Silakli. Sahi tara mga hena state sigi law and order ngak sen bada ahing nung til khaidana asobo thodang lawragala kiba village defense force VDF singi wakat ngasi gi lengak na tabi duna thabak to onthok piu hauze VDF singna tha amada fangliba khusumal si yamande makoina thagi fangliba khusumal sina makoi gi imung manung puba awaba ma oiba angang sing lairik lai shutam hanba ana ayek yaurakpada VDF sing asi asuki matik awaba oire haiki amoromda makoi gi duty di nomada Pung Kunmari Toduna, state sigi law and order ngakpada sobo thodang lowri. Khwaidagi maruoina hauzik Manipur da chahi hen ani hena sathariba irang asida red zone area singda mathau toduna miyam gi punsi kanba lanthum sing ngak shenduna thawai kubak ta haptuna mathau toriba government ki regular su oidaba chahi gi service extend toduna yamna wana hingjariba bide personal singni. Masida natana lenga ki thabak thorum kayada Ngakshel Gilamda Todok Hendokna Singthaningai Oiba Thabak Thorum Kaya Toduna Lakli. Housing Makoina Taliba, Makoigi demand sing Mapungoina, Makoigi target salary si Yamdrabada, Tamada Lupali Sing Kun Fangan Biba, Makoigi service si state government ki Makada, regular employee Wahen Biba Madi, VDF Sing Manipur Police Act 1861 Section 18 gi Makada Laukiba, Maramna, Section Asina Piriba, Terms and Conditions Sing Asi, VDF Sing da Mapung Pana implement Toba. Hariba demand sing asi maram saba ngaktani maram sina makoigi wakat sing asi athoba matamda thabak da onthok piu haiki sahi kaya ki mamang dagi aina ningsing jabada 2008 adai dagi oramani VDF sing logi basi kagumba ai si landragadi 2008 tagi makoi na ngasi bawda lamdam si law and order ngana na bohona bada mamal yamlaba miyo singi punsi amasum properties Mayam singasi ngakna kanana bo hona bada lengakna paikat pa war on drugs ki madugi poppy plantation yanthat pachat pada VDF che de sing sigi basu mayam yaw hai makoina tawri ba thodang makoina lori ba thodang asi really commendable. So I would like to draw kind attention of our honorable governor to listen to the demands. CS Joy Kumar Sharma gi numit mangani gi ba solo forest run ma Central Forest Division Forest Department ki mateng ga loinana ngasi dagi Sekmai Police Station mamang dagi lamthakre
थोरम असदा सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन की DFO विक्रम सुरेश माधे सेगमाई पुलिस स्टेशन की OC मदे अते पुलिस ऑफिसर सिंह सरुक याखी रन फॉर फॉरेस्ट रन फॉर एनवायरनमेंट हाइब टीम दा मथंग था मरी फावबा तंपा की टोंगान टोंगान बा डिस्ट्रिक्ट मंगा की मफम सिंह दा कोइना सेंदुना मियाम दा अवेयरनेस पीगनी हाइडी सही असगी मार्च मापनदगी खोंसालकीबी उत्तर प्रदेश मेरुटगी चही कुलुमदोई सुरबी तपसी उपाध्याय ngarang मिशन हेल्दी भारत की संपूर्ण भारत यात्रा की खोंसत्ता तरासुब स्टेट वोइना जिरीबाम मणिपुर थुंगलबदा आश्रम गेस्ट हाउस कालीनगर जिरीबामना तरामना ओखरे खोंसत असिगा मरी लेनना तपसी उपाध्यायना मफम मफम द क्लाइमेट चेंज हेल्थ लिटरेसी यूथ एम्पावरमेंट अमदी एनिमल क्रुएल्टी की मतंगदा अवेयरनेस पीबा खोंसतनी मिशन असि बुलेट गाड़ीना लेट तौदुना मियोय अहुमना साबा महिंद्रा थारदा जॉइन तौदुना चटपा खोंसतनी हौजिक फावबदा मणिपुर थारगा स्टेट 10 सुरे खोंसत असि इंडिया की स्टेट 19 यूनियन टेरिटोरी 9 अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड की मफम सिंगदा चही अमगी मनुंगदा यौननब पांदम थमली अमदी दिल्लीदा खोंसत असिगी अरोइबा पंथुंगफम ओइगनी हाइकी जो हमारा इनिशिएटिव है संपूर्ण भारत यात्रा मिशन हेल्दी भारत का सेकेंड इनिशिएटिव है जिसमें हम पूरे वर्ल्ड का पूरे विश्व का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज हेल्थ लिटरेसी यूथ एम्पावरमेंट और एनिमल क्रुएल्टी को लेकर वी आर वर्किंग विद वर्ल्ड वीगन विजन इस मिशन को मैं एक बुलेट बाइक से लीड कर रही हूँ हम हर एक 28 स्टेट्स में जा रहे हैं हर एक 8 केंद्र शासित प्रदेश में जा रहे हैं और हमने अभी तक 10 स्टेट्स कवर किया दिस इज आवर 10th स्टेट 5 महीने हमारी जर्नी को हो गए हैं ये 1.5 साल की कंटिन्यूअस जर्नी है जिसको हम दिल्ली में एंड करेंगे और सबसे बड़ा विश्व का ये अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करेंगे मेरे साथ मेरी टीम है जिसमें 3 लोग होते हैं एक महिंद्रा थार में वो मुझे ज्वाइन करके रहते हैं कंपनी करते हैं और हम इस कैंपेन को स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ कंडक्ट करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मालेम की सकनाइरब ओजा रतन थियाम लेखिदबगी अवाबा फोंगो मिफम NSD के ऑडिटोरियम दा हौकिब जुलाई 19 पांगथोखरे लेखिद्रब रतन थियाम की छात्र सिंह NSD की डायरेक्टर मदि फैकल्टी मेंबर सिंह सरुक याखिब मिफम अदुदा दिल्ली दा लेतबा महाक थबक तोमिनरखिबा थिएटर की लमदा मसक नाइरब मियोय कयाना ऑनलाइन की खुथांग दा सरुक याखि रतन थियाम NSD दा फॉर्मर डायरेक्टर ओना थबक तोरमक लोनना संगीत नाटक एकेडमी की चेयरमैन ओनसु थबक तोरमखिबत नतना थिएटर की लमदा लौरंबा थौदांग सिंबु निंगसिंगदुना सिंगथाखि अमदी मिनिट अनि तुमिन लैदुना लैखिद्रबगी मफमदा इकाई खुमनब उठखि NSD की डायरेक्टर चतरंजन त्रिपाठीना हाइकिबदा महाकना हैदराबाद MA सोशियोलॉजी तौरिंगैदा रतन थियाम की चक्रव्यूह येंगलुबदा महाकना मिकुप अमा फावबा ड्रामा से मणिपुरी सानबनी अदुबु बॉडी एक्सप्रेशन अमदी डांसिंग ना सुकी मतिक फजना उठखिबा अदुना मंगोंदा इंस्पायर तौखिबना NSD दा मिंग चंदुना तमलखिबनी यामना कीना रेस्पेक्ट तौजबा माकुंबा अमा थिएटर की लमदा वाटपा ओइहोरगनी हाइकी NSD त्रिपुरा यूनिट की फॉर्मर डायरेक्टर ना ओजा रतन थियाम असुकी मतिक पार्टिकुलर ओइबा ड्रामा की सीक्वेंस खुदिमक यामना सेक्शन थबक तौबा महाकना पामलिबा आर्ट अदु हेक यौद्रिबा फावबा हंजन हंजन होनबा यामना कुप्पा थिएटर डायरेक्टर नि हाइना सिंगथाखि NSD दा ओजा ओइना थिएटर ताकपिरिबा ओजा अमा ओइना ओजा रतन थियामना लेखिदबदा इंडिया की थिएटर इंस्टीट्यूट खुदिमकता आर्टिस्ट सिंगना अमदी मफम खुदिमकता महाकी अवाबा फोंदोलकपा असि उरुबदा असिगुंबा मयाम पुन्ना थमोय सोकना कॉन्डोलेंस तौखिबा मिसक अमता महाक थेंगनाखिद्रि हाइखि इयोंग फी अमसुंग फिसाबी सिंग योखननबगी पांदमदा चिंगारेल तेजपुरदा नांदैबम ओमनी हैंडलूम हाउस ngasi हांगदोखरे येनिंग मंगाल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का खुसमनदुना हंगांग केंद्र की मनुंग चनबा चिंगारेल तेजपुरदा नांदैबम ओमनी हैंडलूम हाउस हांगदोपगी थोरमदा वाइटोन ग्राम पंचायत की प्रधान P कलाचान येनिंग मंगाल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की प्रेसिडेंट KS लोकेंद्रो नंबोल सानौ कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर एस मेरीना काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की डेप्यूटी डायरेक्टर L रोबिंद्रो AIR की असिस्टेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव E माइबम इसाकांता अमसुंग वाइटोन GP की उप प्रधान E प्रेम जोइना थोरम के अथोब मिथुंग सिंह ओइखि नांदैबम ओमनी हैंडलूम हाउस की प्रोप्राइटर नांदैबम ओमनीना ngasiदगी हांगदोकलिबा हैंडलूम हाउस असि लमदमसगी हैंडलूम की पोलम इयोंगदा साजरिबसिंग योखननबगी पांदमदा हांगदोकपनि हौजिक फावबगी ओइना फी साबा 30 रोमगा खुसमनरगा मकोइना साजरिबा इयोंग फीसिंग मकोइना योनफमगी खुदोंचादबा लेबदा लैसिन बिरगा हाउस असिना योनबनी
ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯐꯅꯦꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯁꯨ ꯈꯨꯗꯩ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯩꯇꯦꯡꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯐꯤ ꯁꯥꯖꯔꯕꯁꯨ ꯌꯣꯟꯐꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯣꯟꯐꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯏꯌꯣꯡꯗ ꯁꯥꯖꯕ ꯐꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯐꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯥꯟꯗꯩꯕꯝ ꯑꯣꯝꯅꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯏꯌꯣꯡꯗ ꯁꯥꯖꯔꯤꯕ ꯐꯅꯦꯛ ꯐꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯔꯣꯟ ꯆꯥꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯅꯦꯛ ꯐꯤꯅꯦꯕ ꯌꯣꯟꯈꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯅꯤꯡ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯆꯔꯒ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯆꯒꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯗ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯟ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌल ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯞ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇ꯭रीꯠ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯂꯅꯥꯏ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭रिꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯒꯅꯨꯗꯒꯤ ꯃꯌꯦꯡ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯖꯤꯟꯗꯒꯤ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯁꯣꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯂꯦꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯅꯥꯏ ꯗꯨꯀꯥꯟ 25 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇ꯭रीꯠ ꯚꯦꯟꯗꯔ 2 ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯟ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌल ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯞ ꯄꯦꯄꯔ 939 ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭रिꯛ 3 ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯞ ꯚꯦꯟꯗꯔ 3 ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯝꯞ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭रिꯛ ꯕꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯈꯥꯕꯨꯡ कारोंग कम्युनिटी हॉल सेनापति पांथोखरे थोरमसदा फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन सेनापति की डीओ एल जोनीना चाननब योलिब मिपुम खुदिमकना वैलिड ओइब लाइसेंस अमसुंग रजिस्ट्रेशन फूड सेफ्टी अमसुंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया दगी लौब तंगाई फदे हाइखी लाइसेंस याउदना चाना थंगनब योनबसिंग लुपा लाख 10 फावबगी फाइन थियनबे याय कनागुमबसिंगना रजिस्ट्रेशन असि वेबसाइट की लुपा चामा थीरगा चही अमगी लौब याय थोरमसदा काथिको कारोंग काबुंग कारोंग वाखोंग अमसुंग माउ कारोंगी असाथक योनब मियोय हुमफुरोम सरुक याखी अजय लोइसलकपदा मरुइब पाव अमुक हन पिजरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की महिरोई सिंह कुंबी सेंट्रल हाई स्कूल दगी लाइंगोबी स्कूल दा मही तमहनबा सिलकलगदी महिरोई सिंह ममा मपा सिंह लौथोकलगनी हाइरी अमसुंग नुपी की इकाई खुमनब मांगहनबगी मरालदा नुपा अमा फास्ट ट्रैक कोर्ट मणिपुर नंबर 1 ना चही तरा के फादोक पीखरे मसिग लोइना हजु फावबगी वनदि ISTV न्यूज मतंग सिदा टेंशन जरी मिरेंग ताबिदिबा पुनमकपु अमुक हना खुरुम जरी